Hakari kuma Ntere Chegembe North nibaete thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza mukana jwa biumia biiri gucokia ngugine ari na atana bao baria bakwirikana kwenikirwa nkathi ngugine na bangi kuthamwa giutati na watho ni untu bwa mirungamo yao ya gisiasa. Baugite bagatiria ugoti biumia biubire kwethirwa mateta jao jatethirwa jakithikirwa na gwikirwo rito bubu bwezete ntukwe mwake nyuma ya munini wa Gavana Mutumantu Ithinkia uria ni wa kuma Ntere Oyuchia Igembe kwerekana gutunywa ngari ya thirikari kumania na kiria gikwirikana ni kurega kwiganwa gati kawe na Gavana Kawira. Nicholas Chabare ni ori na ripoti iji. Tariki 10 mweri ojo wetano mwaka wojo wa 2023 irio barua yandikirwo na wikirwa kirore ni abitha munene murungamiri imbondi ya wandikani bwa arutingwe ba thirikari ya kaunti ya Meru yekirwo ekirore kuonaniria ati Gitonga Kubu akuruta rutwata muruti ingwe wa thirikari ya kaunti ya Meru ari senior licensing and compliance officer nonto bakira kuringana na barua eno ekuga ati barua yake ya diploma itibuite na itawatwa na njira ira yagirite na kumania nogu akaribantere Chegembe North bathuritwe nonto bobu bonene bakiuga iba kuthura amuno nonto bakwithirwa Gitonga Kubu wamwe na nto bangi thirikari ni akaunti eno ya Meru barabaringithikite ibarutite ngwe thirikari ni itari imwe. Madam Governor chokia Kubu itene kyawe na bau bangi urandi mutire bachokie itene bio MCA banyambene bwende na abo butongeretu ni chairman yenu onyambene tibo bute kuthetera antu bembe bona thina kande bwire kinya chenu kimotoni ntugwira boka thingithwa na abwe ntugwira boka inywa tukona nduge yo bwitika uke akutha butiomba kurwa mathai buthetera antu banyambene na bembe ria bakurita ngwini kinya babwe ntugwenu meyite itongo ikorika na buru na thomete Meru Teachers College ni akele P1 aina degree Mount Kenya to winda arenga graduation yake diploma kem winda arenga graduation yake Mount Kenya nini Mount Kenya thika hausi feki kana si feki nonto kawira kwa Gavana ka baro skuli ya sibaya lo inde mori anto beto ende na de kare tango me age tano ne tano enge etano e kawira mwenga mwekro ndo rwa girundisha kasi oyi muntu thomiwe baro achiawe na ndiki national government kwanja ache kondo county mundu wetu Gitonga Kubu na jabite thirikari ujo ndiko lugete jo yire na ina barua no tena oreta kwa na institution iji abandikite uwe weta urutheria ketho kwendikiri yonto ye wero otire na watha no kwe yo torie barua otwonie otwire mundu institution ye yokana mundu university ye gwa atakinya guo kana primary kana secondary kana kuguo nda thomaira wewe ngoga wira ingona wewe ngono chunguja wa ida rakura tekwa ni institution wete keji wo thomara jo wetha yana barua jiaku leo ndo watu wetu nyunguja bambira yo babuta Kawira wathawe nagi Kawira ndo atangura to mwire to muri to matare ta kulita ngweka iyo itakelo liandu akibenga baba tai ba murengo ke baba ba kaitu ba itakinga antu Kawira zakitangura yekera tarirwe bagikinyagiria thirikari ya kaunti ya Meru ni raithiria onto bobo kaire na uchokia aruti ngugi babarikite na kubutwa na kinya babarutitwa iteni bira bakaririte baenda mangua ibathi na mbere nchokwitwo ni ibiao atubutira na beto ngwe no theri na ote makosa bena yo na ibariete ngwe neu kuma thirikari ne munya barita ngwe thirikari ne greito mama na woka babuta thirikari ne yeku. Madam Governor ruhareto kwaria tendraci cionthe no royere kinyo supply tissue kinya ria ria kurua chai reo nde woni ukweyana ngwaend ekurita ngweu pending bills ote kwenda kuria no kap 10% yetu kanjo egu twegura mona dibagu bangoe withiri jomi tala mtuko kuma na arua Kawira to kweleza mujuri wibwe withini jomi biere ote mundo ojuru oguo ketha igara kabutika yelo kono Igembe North osieta ile master bisobu ote manto gwethacia toguromba na batugareta maandamano na igankwira uma Kawira Mwangaza ogolomi wogolomi thai kinya kanswe golionga thogwane tuke ita numesuomi biela bibitiera tote ita renge Kuma Igembe North Betan Class Chabare.